Regioni, si muove di Dina de area. Sa giunta regionali ha fatto muovi 21 milioni di euro dei scascias a dess'agenzia regionali de edilizia Bividrogia. Sa summa avesse impreada vo finanziai una scantu vainas in 36 comunus. In tre gustus doi a Carbonia, in noi, secondo sa dauledda regionali, antaisi freigaus 6 apposentus con un finanziamento de 1 milioni e 855 mila euro. 220.000 euro antaisi impreaus po fainas de arrangiu e mantenimento. Traballo de accabbo a is istrutturas ante si fattos finzas in Sant'Adi, in Tamisi, Chinca, Forti e Masainas, s'ant a fai 7 obras de recupero. Is resursas non ant essi bogadas de su bilanziu regionali, candi lompint de sa bendida de is apposentus in i differentes distritus de area. Cronaca de su Sulcisi. A circau de si boccì fuliendis in ciammari, ma danti salvau is carabineris de Igresias non sena difficultadis, visto is undas de 2 metros che ariseru mericeddu trumbullant a su mari de Gonnesa in localidade Blagemesu. S'omini sunfridi de una crisi depressiva forti e appussisi de unu certu con i familiaris alla domu sua, narendide da bolli a cabai. I familiaris timendi su eus antizerriau a su 112. All'estru funt partidas circas, sia in sa bidda de s'omini, sia in laccanas. Is carabineris de Igresias, in s'interis chi fiant controllende in su parcheggio de sa plagia de Gonnesa, ant biu a s'omini in sore mari, chi cumentis in desappiu dei militaris s'inceghettau. All'estru is undas ant dudau. Is dus carabineris, sena de parrai tocca e torra, si funt ghettaus a vattu e ndi l'ant acciappau antis chi is undas ndi lu pighessint, arrescendi a lu salvare e a si salvare issu puru. A s'omini l'ant meigau un'ambulanza de su 118 che incida appustis lompiu a s'ospidale Sirai de Carbonia, in cui moi est recoverau e sta in mellus. Trenus de su Sulcisi Gresienti. Trenus chi non lompint a s'ora in istrettus de su Sulcisi Gresienti e sempre prus pagus. Acontessidas chi s'arrepintint in is ultimus tempus, cun atrasus en abisu e biagis annuddaus. S'andamentu malu de Trenitalia est impeoradu in custos ultimus mesis, cun protestas po parte de su numeru mannu de studiantis e traballadoris chi biagiant conca i centru manus de s'isula. E cantu denunzia su capogruppu regionale de su DC, Giovanni Luiso Rubio, chi ha presentau un'interrogada. Oramai donna dì in medas depint aguantai is trobumannus chi andant de su malu stadu dei servizios de istrenus a sa pagu puntualidade in iscursas, de sa bogadas in abisu de istrenus a is apposentus de abettu in is istassionis serraus. A custa situazione s'aggiungint sa varta de informus e i guastu tecnicus de istrenus in si biajat ponesi de essi beccius e spacciaus. Su territoriu de su Sulcisi Gresienti, aggiungit Rubio, est unu de is prus isulaus de Sardigna. A pesai de gustu, abarraus sena musciai castiendi sa bogada de Trenus chi a s'imbessi iant a favoressi su crescimentu de su territoriu. Po gustu su consilleri pedit un aggiudu l'estru a sa giunta regionali. Regioni, mesuras aggiunta. Sa giunta regionale a Riseru ad approvau una scantu deliberas chi pertoccant a su Sulcisi Gresienti. In sa banda sanidadi, s'assessori competenti ad sperimentau progettos de vida indipendenti e insertu in sa sociedade de persones chi sunfrint de disabilidades destinendi 20.000 euro a 4 entes. In tre gustus lo ha su distritu socio-sanitariu de Igresias. A sube sa banda de traballu públicos, sa giunta ad approvau sa delibera chi bidi a intre su pranu Sulcisi una allichidida ai fainas po sa posta in seguresa, 1 milione de euro, de unu trettu de sa via provinziale 73. Sobra è lassada ai fainas de su comunu de Sant'Annarresi e ad asserbia a mellorai su passaggio in un'area de importo po su crescimento turistico e economico de su territorio. Eurodesk. Su comunu de Igresia Saburu est in s'Eurodesk, sa rezza italiana po sa mobilidade educadora e formadora de giovanus europeus. Eurodesk est sa struttura de su programma comunitario Erasmus Plus chi traballat in sa banda de informo e orientamento po giovanus promoviu de s'Unione Europea e de su Consigliu d'Europa.
A coittu, in sa seu de su serviziu Informa Giovunus de sa tzitade de Igresias, in via Argentaria, at essere obertu su sportellitu Eurodesk pro aggiudare su territoriu a impreare mellus is programmas de s'Unione Europea deretos ai giovunus. Is entes chi pigant parte a s'Eurodesk podint contare a suba de unu canale appositu pro fraigare progettos, apparicciare a contessidas e fainas, paris a aterus entes chi cumpartzint in sa mantessi filosofia e maneras de traballare a livellu locali e o europeu. Igresias, Teatru Electra. Lompida Igresias, grazie a su CEDAC, Cramele Paulino, Variedadi Supraffinu, de José Sinisterra. In sa posta in scena de Puppi e Fresedde, Teatro de Rifredi e Teatro Stabile del Rinnovamento, con tradusi d'adattamento e regia de Angiulu Savelli. Su spettacolo conta de sa relazioni intre arti e vida e de sporcherias de sa ditadura. Est interpretata de Edi Angelillo e Gennaro Cannavacciuolo e ad andare in scena Dominigu 8 de Friargiu ai 6 e mesu in su Teatro Electra de Igresias, po su segundu attobiu cun sa stasoni de prosa.